صبح خیر دوستانی عزیز، خوش آمدید به کانال ما. دوستان مهربان، امروزه صبح ما آغاز می‌یابه از تیار نمودنی نمیخه آرد بریان، خیلی که میگن گرسوز یا اینکه آردو. در هر منطقه به هر مثال لفظ گپ میزنن. انا بینید دوستان عزیز، ازیرمو تیار میکنیم. ما گودکو در آرد بریان که تیار شد میتیم، بعد روانه میشم طرفی بازار. یک چند درخواست شما را اجرا میکنم، با ما باشید. دوستان عزیز، انا اینجا تماشا کنید. انا اینو ترویکا دو پالاتنسای وای داره، دو پالاتنسا داره، یک تا دیگه پالاتنسا برای سر داره. همچون انا میخوابینه شپچکا کدگی دیدید. انا اینو اگر شما اومده خریدن خواهید، ای در هشتمی دروازه بازار طرفی اپتوی در کاروانای 60 سومونی انا مینمودو نامده گیرید خرید. نگاه کنید چه وایوی خشروی رنگوی خشروش هست. اینه یک مانیکن ده بینید. بعد انا اینو را ما میخوایم شما ده نشان تیم دوستانی عزیز. برای بالای دیوان ای بینید که دتای наулчка داره، وای داره، پروستین داره. بعد انا میکرپایی که بالای دیوان ده میپرتوی. خلاصه نمینویم اینا نرخوشون دوستانی عزیز از 180 سر میشوه تا 300 سومونه را. اینا مینو 180 200 سومونه، یعنی نمینده چند تایی که از منشون میتی بینم قطورکو نه سبزش هست، گلچه گلچه سفید هستای، ارانجوی هستای. انا پایل مشخش روی ای امو خونتون نگاه کرده، میبیلتون نگاه کرده، میتوانید که اومده خریداری کنید. کدام وایشه که شما ده مخولای، رنگش که مخولای انا بینید. ای برای امو دیوانوی دوده مای کلونای امینمودو. بعد انا ای تیگر بینید. ای تیگر اینا روزوی سیرینوی یا ماتریالشون بامبوکای. ای هم نمیخه پروستین باره دوره، برای بالای دیوان بو دوره. بعد دو تا دیگه наулчка دوره. نه روزوی سیرینش بینید بو اخی ای بین گلچه گلچه روزا میبیویا. نبینید چه خوش روی گلچه صد برگ. наулчкошунам шрувам. نه материали простинаш ранг резинка будайра. ау яки якум да будан ва ё пахтаги буд простинаш. ёра боша резинка борена наулчкош. нархои ино дӯстони азиз 280 300 сомон. ана инам дора бинед. ис сафедаш ҳастай, бардовиш ҳастай. ба у тарафа бинед ҳар ранге ки хоҳед пайдо мекунед. инора аз замин 180 то 300 сомонара дар анамин мағоза, дар анамин дукон фурӯхта мешава. ҳар намуде ки шумо мехоҳед. бинед чӣ рангу доранд. ями ҳаштум дарвозаи корвон тарафи оптовияй. از ما با دیگه نمودشم شما دا پیشنهاد میکنم، میتوانید تماشا کنید دوستانی عزیز. باز یک وای دیگه داشتم، یک گلون دیگه داشتم دوستانی مهربان. دستافکا دیگه نمیشوه از سببی که راه محکمن، پوچته های محکمن در روسیه. برای همون دستافکا نمیشوه. بعد که همین معلوم شوه دستافکا راه شده شوند، بعد من با شما گپ میزنم، اعلان میکنم. بعد شما میتونید اگر کسایی که خواهن یگون چیز با ما درخواست کنید. انا اینجا بینید ای برای کودکای دخترونه، بچگونه پاستلنی بیلیو برای کودکو. ای بینید наулчка داره، دو تا наулчка داره، پروستین داره، پدادیالنیک داره. ای همش همین صورتای مولتیکایی که کودکو تماشا میکنن فرزندای ما هم خیلیان. این همین چیزی که در صورتش هست و هم خیلی موندگی در نمین наулчкош و در نمین پدادیالنیکش هم صورت ها هست. این ماشینچه را بینید. ای ماشینچه میبیلشم هست اگر دگی باشه دوستانی عزیز. چقدر خوش میشه اگر ای وای خری. با یک چیز دیگر که اگر شما یگان جا مثال
меҳмонӣ равед, ягон зудрӯз, ягон чи кӯдак даравед, ана аз анамино ҳамчу туҳфа барӣ хушрӯвай. Ино 120 сомонӣ айдонада. Амин як ами комплекташ. Бинед чӣ хеле бохушрӯ сумкача кадагия 120 сомонӣ. Ина духтарако бисёр дӯст медоранд ами чизе ки принцессая ё мультикояй бисёр дӯст медоранд. Дар инҷа мультикои барои писарчуҳоям ҳаст. Ана бинед ира бо кӯдако хучон ҳамаи амин номора медонанд кадом мультик чӣ ном дора. барои ҳамо боварӣ дорам ки и ҳами туҳфа беҳад туҳфаи нағз мешава барои намин фарзандони мо, барои намин ҷое ки шумо меравед. хулоса ами хел озманаи калонора нишон метим. ҳар вақти видео кардан ана минора ману дуруст видео кардам. ана бинен дӯстони азиз, ино барои пасени билё барои калоноян, барои диванои калонай. нархҳои ино аз 180 сум то 250 сума ҳастай. аминам чанд намудан. баъд ҳамаи амино истеҳсоли хитоян. анаи дархости дуюме ки як чанд подписчик мо пурсида буд дар бораи камакак дар бораи намин косметика ё ороишоти Тоҷикистон дар ҳаст нест гуфта пурсон шуда будан. ана ман нишон метам. ана ин намуд хайлайтер астай дӯстони азиз. и да бозоро бисёрай. ма ира аз амини магазини вай аз аниқташ аз кошонаи ҳусни дугонам шумо да пешниҳод кардистам ки шумо донед ҳамин чизо ҳаст. бозор да бо бисёра интихоб. ма ози намунаи нишон метам. инаи вай равғани органикӣ мегӯянд бисёр фоидаовар аст. нархи тақрибан 200 сомонаи бозор да. и барои анамин растяжка, барои намин маршинкаву ожанги рӯву дигар чи бисёр фоидаовар аст. бонувони мо истифода мебаранд. бисёр амин муштариён ҳамаи чиза пурсон мешаванд дӯстони азиз. анам хел вайё ҳаст. ана ин намудо тено ҳастанд. ино сухҳоянд. и бисёртар барои қош мегиранд. ҳамчун ҳам ба ҷои краска қоша бисёриё анамин намуд тено мекунанд. тенои матови. дӯстони азиз дар бозор интихобш хеле васеъ ҳаст. ҳамин чизе ки анамин ороишота мепурсанд, косметикара мепурсанд. вале ҳозир ма дам хеле даст дода нашидай ки ма ай бозор шумо да ба навор бигирам. барои ҳамо камам боша аз аминҷа ма шумо да пешниҳод мекунам. ан амин намуда бинед тени калона бинед, палитраи калона бинед. 12 ранг дора. зиёда аз 12 ранг дора. и ранго чи ай дӯстони азиз. дар ин ранго шумо метавонед аз ин ранго ҳамчун тен истифода баред, ҳамчун мисол барои қош истифода баред. баъд хайлайтерам доранд. ай рангоша бинед, рангои рӯшанша ҳамчун хайлайтер. баъд бо ҳамчун корректор анами тена шумо метавонед харидорӣ карда истифода баред. ино ҳаст бозор да нархошон 30 сомон, 35 сомон, 50 сомон ҳар намуда амин вайёш ҳаст. амин намуд палитраора нархошон ҳаст дар бозор. озма шумо да бо ягон чизи дигара пешниҳод мекунам. ина бинед рангои амин ҳамин палитра рангош ҳамаш рангои чӣ хеле ки мегӯянд серталаб яъне хадавои рангояй. маям дар магазини худам мустақилона аввал меовардам. ози камтарак меёрам рости гап. амин рангора бисёртар талаботаш зиёдай. ана бинед шахсоне ки истифода мебаранд ами аз ороишоти косметикӣ марҳамат тамошо кунед. духтаракое ки пурсон шуда будед. ина бинед бо ина намуд корректоро ҳастаю дигар чи бо шахсое ки истифода мебаранд медонанд номои ё пратар чияй консилеру корректору дигар чи. хулоса анами чизо дар бозорҳои амин Тоҷикистон шумо пайдо карда метавонед. набинед ана мино нархошонам ҳар хелай бозорда ами 20 сума у 30 сума то 100-200 сума шумо ҳар намуда метавонед ки пайдо кунед анамин ороишои косметикира. ана ин намудои вай краскаи қош ихтоия краскаи қош парашокиш.
ин ду намудаш ҳастай. И ҳам сиё дора, ҳам коричневӣ. Нархи фурӯшаш 45 сомонай. Ира ҳами кошонаҳои ҳуснда истифода мебаранд. об якҷоя карда ҳами маҳлули ҳами тайёр мешавад. И ҳамчун порошок дорад дар дарунаш. 45 сомон. Баъд ана бо аз ҳамин 50 сомонаш ҳаст. Инам ҳамхе порошокай бо об тайёр мекунанд. Баъд ҳамчун ҳами краска барои қош истифода мебаранд. маҳлули анамина. анамхе дӯстони азиз, ҳозир ман бо ягон чизи дигарам шумода пешниҳод мекунам. бинед, ана инҷа бобинед, ҳар намуд мижгонҳо ҳаст, ҳар намуд миҷаҳо ҳаст. чихеле ки вақтҳои охир истифода мебаранд дар салонҳо. ҳозир ҳам нарашка чихеле меган мекунанд. нарашка, нархи нарашка ҳар хеле 200 сомай, 250 сомай, 300 сомай. вай вобаста ба анамун салону, вобаста ба анамун мисол ҷо нархгузорӣ карда шудагиай. баъд анамун миҷои вай ҳастай, магнитӣ ҳастай. нархошон инҷа да 30 сом, 35 сомай. миҷгонҳое ҳастай ки ана миҷои ҳастай ки 3 сомон, 5 сомон нархошон. ана инамуд спонжико ҳастай барои танайни крем. дӯстони азиз, спонжикоям нархошон ҳар хелай 6 сомон, 7 сомон, 10 сомон, 5 сомон. хулоса анами чизора шумо анами метавонед пайдо кунед. баъд анами танайни ваяй ҳозир бисёр дар инстаграму дигар ҷо чихеле маълум шид реклама мекунанд. ами намуд танайлнира ду рақам доштай. бинед нархи и дар ами салон 85 сомон. хулоса мегӯянд ки бисёр ҳам ами танайлни креми нағзай. рости ман истифода намебарам, намедонам. бароям ман ами дархост ки буд нишон дода истодам. дӯстони азиз, ана дар инҷа ман шумода якчанд тенои дигарам пешниҳод мекунам. и тено дар мағозаи худам мустақилона фурӯхта мешавад. нархошон 10 сомонӣ. ин тено барои қошам аст, барои чашмам ҳаст. баъд ҳамчун хайлайтрам низ ҳаст. ана дӯстони азиз, тамошо кунед, бинед. ана маска дар як барнома ман нишон дода будам дар канали дуюмо. манаву суратҳои лаб дора. вай маскаяй тинг лава чӣ мекуна, ҳавору мекуна, увлажнят мекуна. ана инаму тушҳои беҳад хубай. дӯстони азиз, и сорти аввалшай 10 сомон. и ҳам ва дастое ки обда намереза, ҳам бисёр объёми нағз метия миҷара. хулоса агар хоҳед куҷое ки дидед анаминаму тушҳоро харидорӣ кунед. боварӣ дорам ки пушаймон нахоҳед шуд. ана дӯстони азиз, ами видеои мо ба поён мераса. ма дар инҷа хона даи малакай хостам ами намуд самбусаҳои алафира шумода нишон диҳам. дар хона самбусаи алафӣ карда будем. ана подписчикони азизи ма, подписчикони меҳрубон, марҳамат, биёед бо мо самбусаи алафӣ хӯрданӣ. хулоса ба шумо беҳад миннатдор ҳастам ки бо мо ҳастед.